saa cia bilingi wa mauvo watindata mseisi ya Mutongo TV tu wakatatu wa matuko 11 mwini wa 12 mwaka ni wa 2024 yotho chandene wa bilingi wa mauvo mundo ni wa saa 3:30 nita wa Faith Ndenya na nikwetea mavoni na Kesha Rondinda kwanzia ya meko indi tuamba ukwata amala tukumbanisye kwanzia ya ukuve ala tukumbanisye ni pamwena Atongo ikivadhukanio kumukune ya Kalonzo Maleve Maiweta ni wewe na usungio mathinani alame ya Kenya. Mukomo wa matakitale ungua KMPDU masako kuthela matakitale mayekwa atiswa kusioka wiane. Kana kao kuwa miaka elekitu kuvukwa na yuka ende kusuviwa musieni kwa Irene Kasalu kaikwata uyiiti. Na munini wa President Kithure Kindiki kuweta utongo iwa Ruto nutetheetie na ukatheesya ngalama ya mikalile. bilingi wa mauvo na inde tuambelele mavoni kana kavindani ka ene ma Kenya maende kuvinyiwa ninga alama ya mekalele na meko na nyamo ikio munini na President William Ruto kulungalia maundu vande ya Kenya. Mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni wawetekana ata wewe na usungio mwethianu kulungalia maundu va Kenya. Mainena kavindani kalama vikacha theni chama thiko cha Joshua Mutunga Masila ula kuvikia kiku chake unai mwene kivela wa chama cha Wiper kiliombunge ni cha Kibwezi West County na Makueni. Atongo ikiwadhukanio alama vikacha theni kini maweta kwesila utongo iwa Kalonzo maundu ma uiti na kisomo na alama valane kete kwikinyia kwa ulusani kutekwa nyala kwa NND na kuwa kwa NND na kuvudhwa kwa nyumba cia uthaithi makavike ya mwiso Ken Mulinge na mavombe yange. Aitongo sioneni UMCA molote mbungeni akaunti ya Makueni ungua chama cha Wiper bana swambwala SMCA kanani wawete vindane yani kwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kutongwe siandhi ya Kenya. Aiweta kuma President William Ruto sotongo wa Kenya mondo make somo na uiti ni mavalane kie ulusanina wanganganya maofisi ni masilikali wekini yako vanena siko siya alame ule na utongo wake kutakonyala na kuwa wakuongeleka chindula wote ni wona nyomuyani ukana ni wa mwetoe ni utongo wa ndhi ya Kenya. Mainola kama Your Excellency niliyasumbika we have the kalachi tuko na wanaume we are the men of God on our side. Kwa tumeito makuwa vya anume mali tuatia ya miaka ele na Kalonzo Musyoka gavana waitu na kamba maitu akitwiga rais wa Jamhuri ya Kenya wasita. Karibuni. Aina kavina ni gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ni wao takwa makunenga ndaye kanisa na ndongo isiyo kola kuondeo kuhusu utongo inu wa serikali ya Kenya kwanza. Nuona nyo utongo wina mawe kuweta serikali watumie kanisa tangasi ya kutongo sena wambisho vudhisia utawayo. Musyoka mbaini ila ekasumbika ndeno. Yo mbamu ndono emaniwe na mapasta ni video ya mungu kwa sababu stupid na kwa yemo ona wa emanona adogo mangai ona tuni ona leo timo ona ndembo ya kuja tongo na adogo mangai ona wa bigaba yake 18 St. Peter akakwea choka. Nikumana na kiva lola kitea ubunge wa Kibwezi West usakwanini movitu ungua chama cha Wiper Oscar Ngome liwenda nende medho maise kaseka atongo imbe wako manenga ivuswa kwa matongo esya aenda atongo ikuweka kudhiu tena maondi maenendhi halama masakuye na mwasa kule mundu na ajue kwa tikila tata mutuma kweka tuma nimu kanatimwa ajue kwa tamundu mawa ajue kwa tamundu ala muta mutuma akeke na nondo adumasya mundu endeka anewa kambe akakekata akakunoneza tuma akaimwanyege nisu nimu mkunga ingi Tanakele tukakela Mutongo TV kuma emali kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge.
Serikali ya kaunti ya Masako na ngwatanio matakitali KMPDU uvonge wa Lower Eastern ni makithilela sahi ya wiwano wa kusioka wiani kwa matakitali alama tuwe mukomoni balako tuomia muamulo kwa serikali ya Masako kwa matakitali asu mathi alame na moma mukomoni. Wawambulo ni muandiki wa serikali ya kaunti ya Masako Dr. Moya Ndambuki hivi ndani yake kalona andiki mama vosi vitali ni munene wa Masako Dan Mongelani watumba ni sale voti kwa uliku. Mwandiki wa serikali ya kaunti ya Masako na mithame nkuthanthatu kwi umuthi ni methio na wiwano na matakitali masioke wiani. Andu ma Masako kana ni twa saini mawetikelano serikali wa Masako na union ya matakitali masioke wiani kuma oni kwambia saa 3 uwe ukaitina wa mwamulo wa koti ulo umwe kwi umuthi wa kana serikali ya kaunti ya Masako na elite kumayo matakitali onamithina ilama na komete mawia na matakitali kwitikila kusioka wiani na kuthukuma enenthi ma Masako. Koti ne ya direct kana ndagitali ne siebwe misala ila tunaitie tujieba nondo maye wiani inde nondo koti ne ya nengane wathani usu ne ya nengane ruling isu tasilikale na tatu ya keima meya ya koti ithie ne tukweka ondo koti yasia ne tukweva matakitali na ito ukolio kwito kwa matakitali niki masioke wiani maudume ando ma Masako na keuke yekeka betuke ondo batonyeka tumegwe kila mondo bala wailete kwetha kuma one koti nondo ne yaweta ne tukweva na ito to expect nothing short of performance from the other side kitumi nondo. We have also gone flat out na mamago flat out masavu andu ma Masako na tuikwenda kuonwa sindu ingi siote wa service ya andu ma Masako yunge waja press conferences ni athela masioke mawodi ni maite ambao maitu na ito tuisioka maofisi ne tukona kila twailete ukona. That is the way it should be. Onuwe vo mwandiki wa kaunti ya Masako Dr. Moya Ndambuki ni waelesekana maile elia ikanda ya kulunga maundu ma uthukumi na imekwikithikana kilanda kitali ni wathukuma wiola wailite vate kukomea wia wake na kutia enenthi maithina. Niwo tuina system ya performance management. That is tuenda umana ndagitali umwe kila mwai ayithi kuunga maasi enda ivi twekana naibwe we ayitete andome anata nikenda a justify musala osuo kwosa nondo payondo onge besa sia public le lazima uka account for performance system ila tuinayo na ne repeat yenge ne system itaende kamuno nondo ne system ya umanya kila mondo athukomete ata. Daniel Mwonkela, Mutungu TV, kuvanza wa hospitali wa Machakos level 5 kauntini ya Masako. Kalakana kauku wa miaka ile kanavukiswe kuma utuini wa matondo vo chama tu. Kitui East ke usovioni wa ndongo ya kauntini ya Kitui Dr. Irene Kasalo muvakaka kwate uiti na aki vala uvisi wa Kasalo wa mbei siaiseso ya kumandana na mavalua makana kau masi vitali alama na atiwe ni nyinya wako kiseseni chavo lisi ya sombe nekanaka mbesi kukwata uiti inge itina wakolea kuiwane sasi vitali ni wa Kitui level 4 anduma mosi waka na kau ni mawe taka na mosi wa mwesi lilo wa kiko keu na ulali mumanyua wa kilasi chafo mtunu kwenda kumanenga kimanza cha silingi ngilimiongwena makilile vata osu na wa uvisi wa Kasalo weweta vaikulela muvaka aki ya mwana osu ukwatikane. Onesmus Chalo ena ili voti mbeange. Kele tuko kwa miaka ile na kalaka avukisone mwesi lwa class cha form 2 kumoto ine wa matundu vo chama Kitui East ne kosono visi wa ndongo ya kaba kaunti ya Kitui Dr. Irene Kasalo nekendeka kwate hoiti pamona kukamandhia aki kele tuka avukisone matukumi ngwena monza mamwe muthelu pala katiro na mukuwe munini na nevo mwesi lwa weselevo na kutwa isi kiko kiu otondo nyinya wako kwelesia na kwa chakwe imatani wete taliki 27 nene ndiye matundu na natia siana bana na jana ingi akuwe mwa na mami ndako yana mathi
mendete mebwatiane tikuya na matioka netina makoka media kaka muni kagua na marwa kitaka kana karwa kitakani ani matiani na kana ku ani media kana kagua ni mundu na katumba ni mundu no mundu la woni kana guku wa mat ka tempi na kana kachua na mukuu wa takana na kapangolanga kiko na ka kiyaba na diko tabiotowe na kyoto amwetu atapinya wake nenya na kwa na kwa tabwa na tabwa na kwa na tapia ndakitali na murwayo wa mwana ambia na ile kutwa Mutomo utina wake kwa kene ka SEMS hospitali wa Mutomo na ripoti ya kunwa kisasani cha polisi cha Mutomo balama tumwa kisasani cha polisi cha Sombe nondwa kwithia momete kisioni cha Sombe wala nyenya wako watia mavalua ma hospitali pamoja obila waandikito Mutomo kisasani cha polisi cha Sombe itina kuwa ni afisa mwati mavalua asuva na biga Mutomo mwana wako ni washulikilwe nungibu kendo taira tutia huyo na di polisi na tinaandikiwa na newa ni tingoza zikale mapo na nabikanda kitali ambie kanzumutie nukunena na mapa no nikenda mwana uza kwandateka nundo kwena kibu na ila nabijepo mudongwe ninonye kindu weta kwithia ndio kwati ni chao nonta manza maza nya mwana uza ndumbe ya mwana baka twathi tombe twabika tombe no nzama tiende na natia mathengu na nyeneno kana newa ninuke be wabundio nondo Livoti avikiwa visiwa ndongo ya Kabaka untini ya Kitui ni mavangi ya chalo cha kulate kana kaone kanaka kwate oiti wamona kwa kamambia akim ila mheshimiwa Rino newe kindu chuchu na nundu ukuvuka ni kuingi bia mono Kitui nuno siebinda na tutomasuo atu tushungulikia kana kutumanya ali yako ila tuvikie twithie kana kukwa kweli kana kunikaende nai nundu nikaimbete na ebu yako ne kwikala ikubonania na kena sexual infections na network police twa mathango mako ni manatu iwe Kitui police station na unit was atwa ya kutwa kana hospitali nikanaka kasiswe nesa ukunikiliwende nesa nikana aki yakana yoneke itina wako nena na ndo mamusi wakana kane wawetie kana musi wa mwesi lwano kwenda kumanenge kimanzo cha siningi ngilibyongwena maika nene tembea kumanza aki vala malele na yona yu meiweta mwesi lwano ona tembea na ndaisa kweki wambini kukaba kwa nyemuthi ino tungia mubeya na nothio undu wa kumbotia kana ka undu ni manda ndona kwikata undu wa kundanania na andu athu mena thina wa kundugumedia kamwe dukanye ko thembeda kana nako kayewa netha na wa ndugumedia ko thembeda indi nadia ni mubeya munene nundu wenu atatondu patoneka woka wandanania no ofisi wa ndongo ya kaunti ya Kitui vikita kisasani cha polisi cha Sombe yale mavalua makana ka masivitali ala matuvu ni nyinya wako wakiwa endo kia tena mo ni makwata ripoti kana mavalua asume kotini wa Kitui vala matambuka muvaka kotini wa Kitui na mewa faili isuma itonyo amekwata na muvaka isiokele inge Sombe vala makwenda kana kaka siswe inge ndakitali hospitali ni wa Kitui level 4 na wakwithia kaibonania ivu mono kana na musei wako meusubeno wa mheshimiwa Irene Kasalo mpaka ila kana kukaka kwato yiti akokwata haki yako kwa kila kindu chonzeka musei na kana kuni masube ona bayiki thikiki bandu kana kuni kasube ona situation ya musi ulondu twatia tuona kwilie neneze nesaka na mheshimiwa nukwika no pangite mipango musei ya kwika family su nondu twatia mususu ona ye numba andu asumekala menza lakini neneze nesa mheshimiwa nukwika yuma lazima kwa hospitali ni wa Mutomo makakwata mavalua mambe kana kaka minene kuitwa hospitali ni usu no kana kaende na uite hospitali ni wa Kitui level 4 wala na kendongo ya kaunti ya Kitui okwenda na kusukumia aki no kana kwatikane televote ya Blingwa Mobombo Tongo TV Nito Onesmus Chalo ni muvya muno Onesmus Chalo nundu watumba nisi alivoti Yesu na ende tuisonga na mbeni kana musi umwe kuma ndoani yako mametaboni kauntini ya Masako ni wenda silikali na tongo ikumate thesi ya kuma siya kana kuthika mwendobo Jacob Muthama kwena na nduma musi wa mututiani kana Muthama atekiwe nyala masama kiyoko tene aendete wiyani ni andu matesiwe alama mumeisya muno na kumutia ate yewa kisioni cha vota na itina ate thio kuvika sivitali wa Masako level 5 ni andu mawendi
Wendi Museo ateo esa uthami wa sivitali ni umwe wa kimbene vala unatiwe ni thayo aende na ukwata uiti. Andu ba mukonyo wake maelesea kana maina ukwati na mathoetie mali kumbanya ilovia sia kuiva ikoani ya sivitali ya silingi milioni 1.4 na vena siumwa ile yukuma matiwa ni mwendo wona mayai sa umuma asia. Ingi ni makule silikali imatethesie kuthiana na kusimana na alama twaise kiko ki na kumuumisa Jacob Boni Muntesia ena ilivoti mbeange. Meri Mutunga ulani mwendo wake murutia Jacob Muthama elesekana mwendo wake umia musi masani makioko matuke 16 mwini muthelu kuthiwe yani ateovu milathina wala mesi kwata wakwati wenziani ni mikola na kuvua na kuomesia na itina kutoa msivitali na nduma Wendi Museo wala mamwitani na thina uyu na tui wakatatu matuku 16 umaku asiokethete Ingi Junction tunekalabu chumbi na yu asiokete anumete ku saa 11 yu abika twabika kindu saili unasani wampona ndane songunia na yu naseka ni mukonia ila simu yatilwa na ya simu ya mteja simu isu inabingwa wa kindu saa mwanzo usio tuku na soko naendi na kuna malama ingi ile nese koso undusu ambia kitiosa simu ndi na ningu kiona ndio thukumu na yu na mandana na mabrothers mandethe sia kumumandana tweso kuna simu plotini kwake ateka na langi matuyandane soneka twatuma no okuwa mandwa a na yuko acha kutuika kindu ba saa 3 saa 8 twakuniwa simu ni mutumia kisio atu ya Jacob nonekie hospitali na ni muumisie bule 452 tukamwona tumie batu atitwa mwezi yabo ya limaututi ate unena nde usalucha ni muumisie na uwao na manyono munuka mukono na ndeko ile kwa hospitali wa Masaku level 5 no mone kumbele tunethina wa mukoma matakitali vindani yeu malasimikio kutoa mwendo wo hospitali ni wa Kimbene wala vanethiwe na mbilo nene mu kwa meloni ukwata ilovithi na kutumia onzesi kwathwanya ukwata ilovia kwivo kutamale ni aetwe natame ati na 150 la yevo twaita manenga isu twaite na ngombe yake njonde kitu twa manenga ama tu ya 50,000 2 month bato kumia in the next 24 hours isu anu twapidi to kobe andu maito mabata to no manda in the next 24 hours natoka to amaite yumo uno nalikilwa u Plaza Specialist Hospital na no nene kalile ba kwa ICU for the last 3 weeks ICU services na ICU services ni very expensive ba uno twatata unena ndalakilale batu ya the least best no kwa sitomeka kwa motena ba uno ni almost 8,000 sini never yuko wibinda ne pede na munene musienyo witu na bili ni twito notika mwi nembe de imekwata ni wutu ikaila twende na ikaila atongo imaitu na ndo alama tutona tutethese kwanza cionthe ni kana tutona uthomo cia mwana mwaitu na muno twambwe mbele isu kana tutethewe kwa ndo guo ndo tona kwikika ona ethano metumio matona na ndo asu tukatika brother witu ndo bili yende yongela ngalikwe ningi katika general na twinengeti alite kuyetina na munene wa ukwati nondena kumbela musi wake murutia Jacob Muthama kwitho mwendo wake na sia nili nini na tehu ya na tena ukwati mwanu wa kusiea oneka tukamona mwethike usuno ndumo tungenga imobe indu kilanga hata yani tia hata yakna mwethema mwako kandia silikali kwanda yasionde ile itomeka mundethesie mundu mukona isi ana mpaka zisomeke kanisio no tethio mundethesie nitunge mwana wakwa ba ile ni nona ni namuthika ni we mutwe wa usia kwenda tungia pe women representative Joyce Kamene kundu ambe ni mutungia muveni kwitha ilo nduno ke wangu hata ina mandani na namba yake na mukonia na we osa simu twanena na mwelesia wete pachu na we okiyo chukitu na we no tutethete kwanzio emwe Vivi maingi ni umama ofisa kuma ofisini wa ndongo ya kaundini ya Masaku walama kulia tongo ina ndumango ya luko na kiyo cha enendie ya na kulikila na kumatethesia ota usilikali kuikasa na kumatethesia kuika ukunikili walama toise kuki cha kinyamu
undu bili no itona kwibeka na nyenene se binyane wangai family no ne kubikiwa na utethewa ayumbe maitu atongo maitu ithonde tutetheanisi ne kana tuke bamwe twike undu la utona kutuma family itona na undu wa utania na undu su wa utania mbeni kindu chambe maite mwana wo musieni kila kingi umwana ndano wananzia ila ndana kwa kikucha kawaida au waiwe nanzia ite kueleka o kiuni tukuya nikana wesethia ni chamanika cho chanzo chake ndukini chawo na undu matona kutetheka kwa winde mbaito indi undu sune wetha wiwo ndo kumacha kaundini ya Masaku metaboni nyenito aboni mutesia Tuivoya musiwa Jacob Vikia kukwata aki na ende tuisonga na mbeni kana munini wa President Professor Kithure Kindiki ni waende ya kululumilia kusilaviti wa President William Ruto ukwati wande ni musio na maumu maingi alama na kumbelete muyana wande ke ukwati sektani kivadhukanyo yuni madhelu kuisiani wana undu maile miaka ile mevetu Kindiki ni waweta mwene ndene uete uvu ucho uno na niwe yonete magawa masi endo tamba maleu na mauta ni madheu nyasilika ne kuende yana kuwekethia ni mathe yavyo Benjamin Mwaka ni watumba Selvo Otieno kwa uliku Kindiki nuande ya kulumililia maundu yune mololo va Kenya na kano kwa tuwandhini museo na undu maundu mailio yune maelu mono kuisianiwa na miaka ili mivitu kuanana na Kindiki ni kanene ndhini ngozi kana madhoa masi indu siavata misini tamba maleu ni matheu ona mauta ni matheu vein. I am pleased to report that the worst is behind us. 2 years down the line, by the grace of God and the hard work of this administration under the stewardship of President William Ruto, the macroeconomic situation has been brought into stability. Nolumililia kwa ila kwa ukwati nongina kuwike muvukoni wa mwene mvi ulawa ukwati munini na kini chokivolua kila silikali ikudhukuma kwa kithito kuyanisi andhini wa miaka 3 yukite. Today, the prices of fuel have been stable and decreasing every month. Today, the prices of essential commodities, foodstuffs, are reducing, especially maize flour and other staple foods. What remains in the months and days ahead is to strengthen the microeconomic situation in our country, to provide more jobs to our people and enhance incomes at household level, and that is the work that lies ahead of us in the next 3 years. Inene achathini cha Jamhuri Trade Fair kukonya mwano ivalua vamusi na ndisianza munini wa President nolumililia silikali ina kielo kitathingithika kusovya miana mawia kwa mwika vamusi ivalua sia mitandao ni vumwana mawia ndisianza. This is the most consequential program that the government can do to its people. Kwa ngaliko yake muvia wothukumi uweta wile ile kitito cha kumandhia mwika ivalua ndisianza pala kuyo mundi wa kusia maana ma NMB maikwata lingile kuthivalua ni siake uvundi kuyandhia Qatar. I'm very happy that now we have started the move. We have visas, we have passports ready, we have air tickets. Kenyans are very good workers, they are hardworking, law-abiding, well-skilled. They will serve your country well. They will stay well. They will abide by the laws of your country. Vilingo wa mauvo kumavamusini wa Ilovi. Nito Benjamin Mwaka. Siungamete saa 3 na ndatika miongo 5 na ile mwendo mosia yesi atu ambako semba udhi umoni mukuve inendo kadhiva asani tusiokethetie. siku kuni nitwenda maundu maseo nundu yithia wathibinda ya kutana onayo inzebe yithia wathimba ilu undu wendete onaituva Mutongo TV na Mutongo FM nitukwenda kukuongelela useo uu nitukunenga discount ya siku kuu ya kutanga sithia naitu nikenda manye nitwitha tukutambuite iyo sehemu thinzi wa siku kuu tene tukunesi mukwisila noti muonza noti 6 noti 5 noti
.org lilikana no utangasithia nginya Facebook page ya Mutongoi TV na page ya Mutongoi FM ovamwe na channel cha Mutongoi TV /FM YouTube. Yuki wanza ni chaananie nuwe wikwete ni offer ya Christmas na mwaka mweu ya kutangasithia biasala kana wia waku va Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya mukamba tukunie simu kwisila noti monza noti thandatu itano noti. Uvano uonasia uwasa wangali ila itonya kwisila vau withia okona nani wangali ndasa ila itatonya kuosa kona nesa. Nikalivo nende na kumanyithia na ende tuisonga na mbele kana speaker wa mbunge nene Moses Masika Wetangula ni wakulia umelu utheu na ngwatanio siende kati wa muvea wa koti na makundi matema kisilikali na makundi makimaendeo vamona ukava wa mbunge ainene ya umbanoni ula uende ya kila mwaka wa akisia mwene ndi kotini wa yulu musini wa Ilovi. Wetangula ni wathingilila vata wako atianzi ambailu utuini wa makwani Lina Masangi na hivyo Beyange. Nina kavinda nikaleja ungwesi chadhi cha Annual High Court Human Rights Summit. Speaker wa bunge akati Moses Wetangula nukathi muvea wa usili kwa kwithia withitwa uthukuma kwa wiki kuonduma na kuungamana kutetea katiba kanzi ii ya Kenya ovamwe na haki sia mwenenzi. Commend the judiciary for the admirable work that it has done in discharging its onerous mandate of enforcing the Bill of Rights. Time and again, as expected by the framers, the elastic limits of our constitution have been tested. Invariably, the judiciary has risen to the occasion over the last 14 years and guided the nation on the constitutional way forward without fail. The judiciary has stood as a bulwark against any threats to the rights enshrined in the constitution. During the 3 changes in its leadership, it has guided us on key jurisprudential questions, including those touching on legislation by Parliament. In particular, the Supreme Court has recently guided on the parameters that a court should consider before declaring a statute to be unconstitutional. Niwasievu sawe uweta kana inenzime na uwasiwa utoiseme atanio. India uweta kana vena vatawa kutoiseme atanio ya muu. Vatena ngusa nisi wakati wa maofisa mausesa yuna enenzi. Kana kwa nanga kwa mali ya enenzi. You don't have to hurl a rock at a person you are talking at for you to make your point. All you need to do is to be heard and demonstrate that this is the way you want things to be. So we would also want to hear the voice of the civil society, you, the law lords, on how we can bring order to our right to picket, demonstrate, to sit in without destroying property, without deaths, and without unhelpful confrontations between the police and the citizens. Ondo makonete bunge iya kati Wetangula nuweche kana kuina metalatala ya kuikithe kana inenze alamethe wana mamutha memwanya hakisi yoto siathi umayingi nzini wa katiba. Tauwe weta kana muvea uwa usili taunongelangiwe kimanza cha Ilovi nzini wa budget no kenda kuikithe kana ni watu waise usili fatena maweku. Ngoripote Evelyn wa Movo Nilina Musangi. Ni uvucho kwe serikali ya kaunti ya Masako itina wafaa kukwatiana nayo kutoa yesi ya mivango ila iniungamia siyoko siya kivande ni matu Sofia na kithimani na soko wa matu kutuwe kithwa munisiva. Sub-county administrator wa Yata na Hassan Kinyu ni wakulia NND makwatiane ivindani ya ICSOye aiweta kana serikali ya kaunti ya Masako. Ninengete andumena utuika na mauvisa mautoa ICSOye ivuso madhukumeva mwe kwa ili ya ICSOye. Ben Musao ni watumbanisa ili voti kwa withiano.
Kithito cha serikali ya kaunti ya Masaku kutwikithia soko wa matuo vikia kiwango cha MONUSVA ni cha kwata jekiti na uvonge wa fao ungua vengi wa dunia na ula uthinikia maundu manza kwambisa iseso ya kuthuima miako na muvangile wa masoko ma kivandini Matu, Sofia, Kithimani, Ndalani ovamona cha Sioni alame ikwatiwa kukwatanua na kuseuvia MONUSVA ya Matu. Gavana wa wito wa Vinyandeti ni wilimetie nekana atetheesie municipality ya Matu na wewe ya mwingi muno wiketwa na wamwene ni wiketa undertaking akanena nyanando mafao lameto food agricultural organization na ndo sio mano kietu nomba na mona wana atweta twina ndo mabaita machava ni mama so kwasu asuma kuma kibande ni Kithimani na twewa ni akana nime wananchi no sensitize wanekana wewe ma corporate kendo ni na Hassan Kinywa ni sub county administrator wa Yata na ewera serikali ya kaunti ya Masaku taiminate na unenga na masavea alama idha maikwati yani anaikundie ya fao nikana kwa ilia iseso ye. Governor wedi kilete kumia surveyors maito account na planners nikana wedi municipality itumia bango fiscal planning issue ekukuwe bindeasa nyite kumia nana kikendu kila isi planners kuma subcounty moko kuna wesu bana fao kukitu ne kwasia andu ma cooperate pata wa municipality ne kana tukaso bya withie ethana andu menda ku expand soko wa Matu wa kibande na masoko asutaweta moka methia planning indike mundu ndana tine ka slum tina create slum kukitu eta tia area ila sisila kibukithoku area na choo itatia area tembela stima tikana within future baike nugeta wakuomboya mundu nomba ona ndo alame na maplot area ni isito governor ni wetikilete kusarenda title ila account pala pa kito masoko maito nikana ndo manewa titles nombani ila sio kwithi muto nausa malon na ni mwezeta na municipality peva ita munena muno tutikathethe wa maundu maingi onanzia sito isi masoko kweke ya cabros line ya kusisi ya kulate ya social amenities nikana wethi ona industries areas ila sietengwa kwa industries kwithi nita imanate nikana ona mundu aita kilaka chake kwithi ni wese pauva ke kuona na pauva ke kuona oingi Kinywa weta muvango uyu tawetelwa kuandikwa nthini wa ikanzeti ya serikali na itina kukonia ene yanda onthe na vala ene nthimendeka kugwatia ni ivinda ye ya vika nikana kwailia muvango uyu nitwekie baseline survey na andu maengeji wa Matu iyo kana andu meta wa Consort Southern Consort Africa asuni mama atometo moko sisia na wethi ya Matu ni yani takithe tuwa monie no tongere soko yingi asio ikasiwa ikatongene tukethwa municipality nene na oyu twende na mpango wa gazettement yo iko next tungazeti mpango usu wa fiscal planning kuma bauta weta area tutaweta nekana kuma bugwende tusiokonena na all other stakeholders mwako tambea niwote bangite kuka ground tikanando matapu Vilingi wa Mavomo Tongo TV kumava kauntini ya Masaku nyenita wa Ben Mosau. Kambuni kivathukanio va Kenya siena muvango wa kumantha uniko sektani ya utandiria kuya Indonesia kambuni miongo itatu kuma Mombasa na Ilovi ionanya wendi wo kini tina ambassador wa Indonesia Kenya Mohamed Eri Salipun kuweta kana serikali ya Indonesia yena mianya na muvango wa kukwatia na utandithiani wa mayane kawa na avocado na uimi wa mala. Angelina Mose ena ilivoti mbeange.
Enene kwa maneno yake utandia va kaunti ya Mombasa, ambassador Indonesia vandhi ya Kenya Mohamed Heri nukuetekana ngwatanio yake utandia katiwa ndhi isi ile ivanete kukila ni yake ukwati na kuikithia kana nimeki esa iya wiwe no katiwa makambu ni miongo 3 kuma vandhi ya Kenya na alane kuma kaunti ni Ilovi na Mombasa. Last year on August, my president visit coming here, and there are 15 MOUs that signed, all about economy, starting from energy, geothermals, pharmaceutical product, vaccines, textile, clothing, palm oil, and so on and so forth. And one of the investment of Indonesia is already doing in Mount Suswa to develop the geothermal the geothermal station. Kuetekana vena mianya kivadhukanyo na ila atande kuma vandhi ya Kenya matonya kukwatia ni anandhia Indonesia yivo ya maundu maa uimiwa mayani kawa utumi wangu wakati wa maundu angi na ala kuetekana ni medhi ito maitandhi ya Kenya. Indonesia. So there are so many a big opportunity either for coffee, for tea, for avocado, or for roses and so on and so forth. And I'm very much pleased to mention here that after the visit of our president last year on August, the cooperation, bilateral cooperation between Indonesia and Kenya very much vibrant. Wanawivu mwana kivilo angwati ni ya kiutani kaunti ya Mombasa Abdul Jamal nuku etakana muvia nuku vikiye kuiki ya kithito kuikithikana mianya ni ya kuatika na ila ikuidhwa neviso yi mwanya kuikambu ni kivadhukenyo kukwata ni anandhia Indonesia nukukila ni ya kiutani dhia. Na opportunities nyingi za wafanyabiashara wetu wanaweza kuchukua hasa katika majani chai, kahawa, sekta ya elimu pia. Na sisi kutoka Chamber of Commerce tunasema kwamba tutajaribu kuweka wawekezaji kutoka nchi hizi mbili, kujaribu kuwakutanisha, kuweka kwenye meza pamoja ili waweze kuongelea kuhusu biashara na kuweza kutackle the issues ambazo zipo katika nchi zetu mbili, ili kuangalia kwa nini biashara mpaka sasa bado haijawahi kunoga na vipi tunaweza kuboresha biashara katika nchi hizi mbili. Nuku etikana madhinala medhituma yiku mlendhi isi ile na kutuma maunduma utandhia mataila ni makufikia kuthinikia kwa metuki nikanaye nendi katiwa ndhi isi ili kukwata hiviso ye mwanya ya kukila nyaki ukwati. Out of my mind I can easily pick kwamba lazima kuna issues of connectivity, issues of distance, issues of language, lakini I'm sure that as the chambers of commerce between both countries we might be able to kickstart a conversation that might lead to increased business volume between the two countries. So sisi hasusan tunajaribu kukuza utalii wa kibiashara, utalii wa conferences ama unaitwa MICE, ndio lengo letu kubwa zaidi. Ngilivotia vilingwa mauvo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Ni movea muno Angelina Mose na ende tuisonga na mbele kana President William Ruto ni watho cha atongo ikivadhukanyo mama kanisa ma Pentecosto musini wa State House Ilovi matongo iwe ni Bishop Kefa Omai wa Redeemed Gospel Church ona kwithwa kwende na kusewa ngusanisi wakati wa kanisa na serikali. Ruto ni waweta kana kanisa wa ile ukwatana na serikali ni kwithwa ni mometho ma enende na kuvuia umwe mugo na ngwatanio ni kana kuendesha uthukumi sekta ni kivadhukanyo yivo uiti kisomo na kuteria ala matetonya. Minister muviani wake wina ungithia serikali nene Eric Mugaa ni waweta kana movea unu wende kuvangithia undu matonya kuangela isio ungu wa ungithia ni kana kuthinikia unyivu wa leu Kenya aine na ndambukani ya silanga wa Kamburu. Mugaa ni waweta kana mulati unu wangela ungithia vala mavinda mavetu ai mimethia wamekwatite kiego chambua. This program is meant to supply water to the people of Mbeere South because we are abstracting from Kamburu Dam and have a pumping network to a tank at Manyari whereby the water will be
gravitated to the environs and the residents. I think it's one of its kind in this area because the area is known to have a challenge on matters water, and the residents will truly appreciate in 2 years when this project is complete. I know the challenge we have in the region, mostly on water. We also need irrigation water in future, and these are some of the factors that will come into play when phase 2 and phase 3 come in. The people living around have arable soils, but the main challenge is water. And as a nation, and as a ministry, we have a target of doing almost 40-something thousand acres, 44,000 acres this year. The project is meant to dignify and improve sanitation connection within the county. And as we speak, the project is being tested with around 12 connections from key government installations and facilities connected here, major schools, government offices, some apartments, and we are now requesting the people of Kirogoya, the people of Kutus and its environs where we have trunk sewers to start applying. The water company here has confirmed that they are holding barazas. Na inde tuilika mathau nini kana kuma wala nyuma mathau ma mwiso kana final cia ngavana wa Vinya Cup ivanewa kutwa iwe wathanthatu uyu director wa maundu ma mathau va kauntini ya Masako Onesmus Etuo eweta kana amoika mbe wangilile ni mamenete kwikonya na mathau na ingi mo makakwata iviso ya kwendea na kunoa inengo sio ono wiyovo Etuo ni waelesea kana kielelo kinene cha mathau ni kwikithia kana sieko cia utumi wa ndawa cia kumila ila ine kinyea va kauntini ya Masako nisiaolekana amoika kukwata ukwati kuma inengo nisio. Dan Mwangela hena ilivoti mbeange. Kwina na director Onesmus Etuo nikana walniu kwa mathau nolova ni ukunya muthia kwi wathanthatu wala timu ila iminite uvikanthini wa final si gwitha sisinda na Vinya amoika mbewa ngili 50 ni maminite twetheka kuma isioni cia ndwani na ilovia na sindu sikivuthukone cia utwai cia mathau Machakos County. Nenda kwa cia nduvikie vinda ringi ni kilele kya kumaina ya Governor's Cup ila twambi first edition twaminane sana yu tunoka twambia kuma mwa wa kenda twakutambia second edition na twimina matuku 14 ila ikenda big and better. Muvilo kuma twambia tunaye na 640 teams na wewe anotongela nundu kundu kumwe kunaina. Kwina na director Onesmus Etuo nikana walniu kwa mathau nolova ni ukunya muthia kwi wathanthatu wala timu ila iminite uvikanthini wa final si gwitha sisinda na Vinya amoika mbewa ngili 50 ni maminite twetheka kuma isioni cia ndwani na ilovia na sindu sikivuthukone cia utwai cia mathau Machakos County. Nenda kwa cia nduvikie vinda ringi ni kilele kya kumaina ya Governor's Cup ila twambi first edition twaminane sana yu tunoka twambia kuma mwa wa kenda twakutambia second edition na twimina matuku 14 ila ikenda big and better. Muvilo kuma twambia tunaye na 640 teams na wewe anotongela nundu kundu kumwe kunaina team bingi muno kethia yikata itwaciongela nundu twetondona gwika mapping yacio na reduce patonekana uniform na inengwa muvila kwa benefit lala ma benefit yeonde twacia 640 teams times 20 we went in almost 12,800 isuni teams sisio ka na twangela fans okethia ne twakava almost 25,000 teams na twabulanya first edition na second edition etwana governor witoka na no reach ma youth almost 50,000 na on them benefited na ma recruited na Governor's Cup. Kitumi kinene cha Governor's Cup ni kukija talent ya
ciana citu na itonie mubila undu mwegwa some of aneni manena kana talent ciokiliwe muno na tuona imwana na yetu mokilia level yo thauki na tuona me appreciate muno byo ko twenda asia ndi twende na kuthauka 30 edition na 4th edition baka the 10th edition tuthauke choma bila with that no benefit na twende governor no itia kana itucio katukunithie under 17 na under 11 with endo wonde ni ma benefit no ndo tukwatete na asia muthokithacio okina na endi tuithi to extend kuma football tukune other disciplines ni kana with to cover all the talents that's ground ina ito tap na mama saku matone ko benefit itonie games the game changer of our lives in Machakos. Ni mama mwika makoch ondumwe na marefari alamethi twe mewalini nisua governor of Vinya Cup kuma wambi sisio ni siandwani meweta mondola mainite ulungwani kena kwa ile wala niosu edition 1 na edition 2 team ni siende na ukwata ona siende ukwata mpaka experience ya yolo ya udhoka ona mvela we yolango nituende na kukwata ona tools ya udhoka tamevela nets na cons nitu kwikwatia kana ni kwitho na edition 3 na edition 4 kama referee tuenda after this tournament tuetewe jezi na tuyete wapet kuku Machakos itone kutongelele skills yingwa na kiwango cha talent nichokelete nondo imwana sina viti mwingi deni wathauki wo kila kingi pe wathauki ma recruit ndini wa regional league angi maende makaliko ndini wa county league nangi ni kwatia governor no ithela mono finals last ukete matuko 14 itokwata thauki na makaliko na wethe maithaukia KPL. Daniel Mwonkela, Mutungo TV, kuma wa kiwanzani cha Kenyatta Stadium, kauntini ya Masako. Munda musiaisi ya Mutongo TV no tuongea movenondo wa kwilo love lingua maovovo hivyo tumini au vilingi na kuetea movoni na kesha rondinda kwanzia ya meko na kwanita wa Faith Ndenya kwa Manesa.